nguhaye ikaze kuri muyoboro wa YouTube channel yacu, aho tugiye kurebera hamwe ku ruzinduko rwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Perezida wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi bagiriye muri Qatar. Tugiye kurebera hamwe ese ni gute, ni iki cyabahuje, byagenze gute kugira ngo bahure, cyane ko Perezida Tshisekedi yari yaravuze yuko azongera guhura na Perezida Paul Kagame ari uko bahuriye mu ijuru. Ese tugiye kwibaza se abantu benshi bari kwibaza byagenze gute, ninde wabigizemo uruhare kugira ngo Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Tshisekedi bahure baganire nyuma y'umwuka mubi wakomeje guturutumba hagati y'impande zombi, ndavuga hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ikibazo kiri muri Kongo cy'umutwe wa M23 wakomeje kwigarurira ibice byinshi bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitewe n'uko hari abaturage bo muri Kongo bavugijwe uburenganzira bwabo, hanyuma bagashaka kwirwanaho binyuze mu mitwe igiye inyuranye, harimo za twirwanaho ndetse n'indi mitwe igenda ifatanya na M23 ihure mu ihuriro rya AFC M23 ndetse n'indi mitwe y'abanyekongo ya Wazalendo ndetse n'indi mitwe myinshi yaba igenda babuza uburenganzira bwabo, aho intambara yakomeje guturutumba umutwe wa M23 uyobowe na Major Sultan Makenga wagiye wigarurira ibice byinshi bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko Kongo ubwayo ntiyemere ko ari abanyekongo bari kurwana n'abanyekongo, ahubwo bakavuga ko ari u Rwanda rwateye Kongo. Ariho byagiye bituma Perezida Tshisekedi ndetse na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda batumvikana, aho Tshisekedi yavuga ko yahagarara muri Kongo akarasa mu Rwanda, akaba yafata u Rwanda, bafite gahunda yo gufata u Rwanda bakarugira intara ya Kongo, nkuko Tshisekedi yagiye igaragara kenshi yigamba bagura intwaro, twagiye tubibona mu minsi yashize nk'uko uri guturutumba. Ariko kuri ubu ngubu ikiriho nuko ari kugenda havugwa amakuru y'uko uyu mwuka mubi ugomba uri gushaka mu iki kibazo kiri mu nzira yo gukemuka, ndetse uyu mwuka uri mu nzira yo guhoshwa, aho uyu munsi nk'uko twagiye tubibona mu binyamakuru, aho Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse bahuriye mu gihugu cya Qatar. Igihugu cya Qatar cyagiye kigaragaza ko gifitanye umubano mwiza n'u Rwanda, aho bakuyeho visa kuri ubu ngubu, ngira ngo gukorera muri Qatar ndetse no kujya muri Qatar ku banyarwanda byaroroshye. Ego igihugu cya Qatar rero cyagiye kiba nk'umufatanyabikorwa ukomeye w'u Rwanda, cyagiye kigira uruhare mu kuba cyahosha ano makimbirane hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, aho cyagize uruhare mu kuba umuhuza hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko mubibona ko aya mafoto, uwo ni Perezida Antoine Tshisekedi ndetse na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda hamwe n'umwami wa Qatar, aho bari bahuriye muri Qatar mu biganiro by'amahoro cyangwa se by'ubuhuza buri gukorwa n'umwami wa Qatar, kugira ngo umwuka mubi umeje gututumba hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abarundi nabo bagiye binjira mu kibazo, bikaba ikibazo cy'akarere, kugira ngo icyo kibazo kibashe guhosha, hanyuma abimwe uburenganzira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babashe guhabwa uburenganzira bwabo, amahoro akomeze. Iki kibazo cyo muri Kongo cyagiye kigaragaramo impande nyinshi, Ubushinwa, Amerika, ku bijyanye n'ibirombe byo mu by'agaciro, ariko kuri ubu ngubu Qatar ikaba yafashe gahunda yo kuba yaba umuhuza. Ibi biganiro rero byabereye muri Qatar, aho Perezida Paul Kagame ndetse na Tshisekedi bagiye baganira ku ngingo zitandukanye z'umutekano uri kugenda uvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse no kuba bahosha intambara ijyanye na M23. Ibi biganiro byabaye rero nyuma y'uko ibiganiro byari biteganyijwe hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na M23 byari kubera i Rwanda muri Angola, byasubitswe ku mpamvu zagiye zitangazwa na leta ya Kongo, abantu benshi batagiye bavugaho rumwe. Rero iyi nama rero yabaye ku rwego rwa mpuzamahanga cyangwa se rwo kunga mu buryo bwa diplomasi, kugira ngo iki kibazo kireke gukomeza gufata intera ndende, aho bagenda banyuzamo bakagenda bitana ba mwana bavuga ati twe ntabwo dushobora kuvugana na M23, tugomba kuvugana na mu minsi yashize muribuka ko Tshisekedi yavuze yuko agomba ngo ntabwo ashaka kuvugana na M23, ahubwo ashaka kuvugana n'u Rwanda, kuko yavuga ko M23 ni igikonoshwa cy'u Rwanda. Avuga ati njye ntabwo nzavugana na M23, ahubwo nzavugana n'abashefu cyangwa se ababosi bayo bayikoresha. Niyo mpamvu abantu benshi bari kugenda bavuga ati niyo mpamvu basubitse ibiganiro bya Rwanda, ahubwo bakaba bagiye guhurira Qatar. Ati wasanga ariyo mpamvu Tshisekedi yanze guhura na M23, ahubwo mbere yuko ahura na M23 akaba ahuye na Perezida Paul Kagame. Ibi nabyo bagenda babigarukaho cyane cyane, bavuga ko nabyo bifitemo icyo bisobanuye. Ariko kuri ubu ngubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari impamvu zigera muri 5 yagiye itangaza zivuga ko itaganira na M23. Impamvu ya mbere hano ni uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifata M23 nk'abacancuro b'abanyarwanda, ntabwo ifata nk'umutwe w'abanyekongo uharanira uburenganzira bwo muri Kongo, ahubwo ifata nk'abacancuro b'abanyarwanda. RDC ivuga ko
M23 ari umutwe w'iterabwoba ugizwe n'abacanshuro, aho ishinja u Rwanda kubashyigikira. Kubw'iyo mpamvu Kinshasa ishimangira ko idashobora kuganira nabo, sivuga ko idashobora kuganira nabo, ahubwo ko igomba kubarwanya no kubahashya. Impamvu ya kabiri yindi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga cyangwa se leta ya Kinshasa ivuga ni ukuba M23 barisha amasezerano y'u Rwanda ndetse n'aya Nairobi. Leta ya Kongo ivuga ko M23 yatesheje agaciro amasezerano yo guhagarika imirwano yari yagezweho i Rwanda no muri gahunda ya Nairobi, ahubwo igakomeza kugaba ibitero ndetse no kwigarura uduce dutandukanye two muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi ni impamvu ya kabiri nayo ituma Kongo ivuga ko idashobora kurwana n'umutwe wa M23, ahubwo ko igomba gukomeza kurwana mpaka uyu mutwe wambuye intwari ikawuhashya. Impamvu ya gatatu yatangajwe ni ubwoba bw'ingamba za politiki za M23, aho RDC ifata M23 nk'itsinda rigaragaza gushyira ibitekerezo byaryo muri politiki y'igihugu, ibintu leta ya Kinshasa idashaka kwemera, kuko ivuga ko bishobora kuba byafasha n'indi mitwe yitwaje intwaro kuba yagaragaza kwivumbura kugira ngo ibashe kuba yavuga ko ibyo irwanira ari ukuri, biturutse kuko yaba yaremeye kuganira na M23 ifata nk'undi mutwe w'iterabwoba udafite icyo ushingiyeho muri Kongo, ahubwo ari ugunganya umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impamvu ya kane idashaka kuganira na M23 ni uko Kongo ishyigikiwe n'amahanga cyangwa se ishyigikirwa n'amahanga, aho Kongo yizenga imbaraga zo muri SADC ndetse n'ingabo za FARDC ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo, aho bagiye bafatanya n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arizo FARDC mu kurwanya umutwe wa M23. Nibyo bigenda bituma iyi ntambara igenda ikomeza ifata intera, aho Tshisekedi yishingikiriza kuri ibyo byose akavuga ko atahereza uburenganzira M23 cyangwa se atayiha amahirwe yo kuganira nawe muri iki biganiro. So rero reka dutegereze ibyavuye muri iyi nama, aho perezida cyangwa se umwami wa Qatar agenda afata iya mbere mu guhuza ibihugu bitumvikana, ndetse aho yageze ku ntambwe ikomeye yo kuba yabashije guhuza perezida Tshisekedi ndetse na perezida Paul Kagame. Turizera ko amahoro n'umutekano bigiye gukomezaho gusagamba, kuko ibi biganiro bifite icyo bisobanuye ku mpande zombi, ku ruhande rwa Kongo ndetse no ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no ku ruhande rwa M23. Ibi ni ibiganiro bigiye bifite ibintu bisobanuye cyane cyane ku mutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho byagiye bigaragara cyane ko hajya hagaragara imvururu mu myaka ishize. Hajya hagaragara imvururu nyinshi zishingiye ku moko. Turizera ko uyu muhuro wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda binyuzwemo uruhare n'abakuru b'ibihugu byombi hari icyo ugomba gukemura cyangwa se icyo uvuze kuri izi mvururu zigenda zigaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. So ndagira ngo rero nimba utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu ya Nyuma TV, ariho kujya tugenda tureba ubusesenguzi mu bintu bigiye bitandukanye bigiye bivugwa hirya no hino, tugenda tugerageza kugenda tunoshaho gake gake, tugenda tureba icyo abahanga babivugaho ndetse n'iki isi ikomeje kubitangazaho muri rusange. Reka duhure mu biganiro bikurikira. Murabeho bana b'u Rwanda, mwirinde ibibazo nka birinda umucanga mu kirahuri cy'amaso. Ndagiye ariko nzagaruka nk'aho muyaga w'i Kigali.